Bu жақта bağlattır. 140'a verasın mı? Qaysi bağlattır? 410 mi Spark mı? O sıra varyantı yaptılar mı bana? Ha, 2 ay mı kaldı? Bak 2 ay temizlik et ha. Şu Spark bağlattır. Görçüler. Aziz degeni beri yaptınız mı? Hadi buro yasasıyla 50 bin priz düşüp koladı ki. Ben bir şey yapmışım. Ötküz versin veremem. Dikkat ki biz sigara saklasın bunu. Bu kenarda oldu adası. Ya bir sonra erkek var ya mı sonra? Kaçan gele? Tezi o sen çağırdın. Yasında siyaz, oradan ülken siyaz kılıyor. Şarjatların yerinde kegende ötküz uğramız. Kıraq mindi veremiz. Maşında bağlattır gördünüzler mi? Ya qanchada o'tasiz o? 480. Siz qancha dedingiz? 440 min. Yaxshi bağlattır ha? Yaxshi berishsizlar. Sizlar yaxshi bağılsız. Ardaқты көршілер, бесене көргізіп қойын. Oylanıyor ya, 20 ile 20 bu kegende Беріңе. Алың. Ahır gelir ya. Biz mana qada qishloqda katta bo'lganimizda biz bor turizm pulimiz Ya bor. otaynamizda qishloqda bo'lgan. Bersiz, Ha, Qosim rayonida Jizzaxda yashagan. Endi o'tkiz berganingizda beramiz aka. Yo 20sini bo'pti o'tkazib bergandan keyin bergan 20ni beringlar. Hala qaraverasa bo'ladigan bo'lsa, İki oydan gel. Sentyabr, oktyabr olasizda. qirib bergan. O'g'limniki deyapsiz u buni. Siz 20ni beringlar bo'pti 2 oydan keyin. Bo'ldimi? Kelishdingmi? 20ni bering. 20ni o'tkazib olasizmi? 2 oydan keyin berasizmi? Siz solda gelsin 20 bindi. Bakalım sana şu oldu. Hozirchi sizdan ham qarz, birovdan ham qarz bo'lar ekan. Undan ko'ra bitta odamdan 40 ming qarz bo'lgan. Oziz to'ldiribga qachon berdi? 20 mingni so'ragingiz ham kelmay qoladi bir oydan. Anca böyle yaptı ki. 440 mingga olyapmiz. 40 mingini o'tkazib berganda beradigan bo'ladi. Egasi Rossiyada. Gördünüzler de. Keladi aka, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Amansızlar bardaқты көрушілер. Тез жария сіздерге қызмат қолыны баштады. Ауыз шапалағын азарындағыз. Азыр сіздерге бардыңыздарға. Уналардың баларын айтып береді деп тұрмыз. Андықтан бізбенен бірге болыңыздар. Жарнама өрі бізде. Арзан сапат болмақшы 0990 00 0813 нөмірінде байланыша бересіздер. Біз болса баштадық. Колостан баштайлы. 2002 жылы 1.5 объемда 310 мың литр. Тарсыздар қандай аға моторы? Жақсы. Ішкі ауалы. 310 мың литр бересіз, коробка механика екен. Düşüyoruz. Қанша түсесіз аға? Жақырақ қыл айтпайсыз ба? Бұл үшін 310 мың литр еткен. Қара көріңіздер. Егерде сіздерге ыңғайлы болса, чалып сөйлесесіздер. 10 мың түсіп кеткен. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Бізге ең күналарға өтелі. Жазды көреліш. Қырғыз номерінде 850 мың дейді. Ой, 2008 1.5. Ол отырған қанша өткен? 800. Ол отырған 800 екен. Ардақты көрушілер. Коробка автомат. Дерлік шындай. Біз болса кетсіға өтелі. 2005. Ақшасын сұрап берейін сіздерге. Ақшасы қанша oldu екен? 450 мың дейді. Механика. Шындай кетсіз. Егерде жақтан болса, сөйлесесіздер. Ал бұл бетте мынау шындай Элянтрандағы тартып кетейлі. 2004 жылғы.
Кондиционер иштейт дейт. Коробка механика. Акчасы канча болду ага? 340 ekan. 340 миң экен. Кем бар. Тез заря. Мерседес. Көп орундуна. 12 миң доллар экен. 2 миң сок. Телефон номерлерди жазып коюптур. Сүйлөшсөңүздөр болот. Kia Morning'тин баасы канча болду экен көрөлүчү. Баасын жазып тургум. Malibu бул жакта. Лентра дагы бир. 2005-жылкы. Акчасы канча болду ага? 400 деп. 400 деп атат экен. Esi var mı? Esi yok bu zaten. Spark'ın akşası kanca oldu ki? 2016. Esi kimin onun? Spark'ın bağısını çaz bak der. ...2019. Akşas kança oldu ki bunun? 800. Amerikanski fit, ardaqlı görüşülür. Көпшіл күналарын, туаларын жасап тұр. Спарктың ол жерде 52 мың шақырым жүрген екен. Bir краска екен. Somu kança oldu ağalar? 8 bin dolar. Kim orada? 8 bin dolar ekan. Kia Morning. Komfortda oldu. 77 bin çakırım жүрген екен 2020. Bir. 9800 доллар екен. Narlar delik artırdı. Қарап өтерелчі. Ақсас қанша болып кемін көрелчі. 2018. Объем 2. Автомат коробка. Ақсасын қанша да шыға? 2500. Охо. Он 2200 екен ардақты көрушілер. Егерде ушул саната жақса, номерлерге байланышыңыздар. 12800 доллар дедіңіз, ә? 500 доллар. Салон бір көргізіп қойды, электропакет, мультруль, монитор бар. Орындықта жылытушы системалар бар. Автомат коробка. Қара. Бұл қарадан екен. Көрдіңіздер, ә? Панорама люк жоқ. Саната. 12500 доллар. Кем болады таға? Алмашы жолдары бар жоқ бұл? Алмашы жолы жоқ екен. Только ақшаға. Шының қарасы бар екен мынау. Сатылған ұқсайды, сатылды екен. Сатылды мынауға. Spark. Kia Ray деген мынау машинаны көріп қойдым. Үйге ұқсас машина. 59 мың шақырым жүрген екен. 2018. Көріңіздер шunu үй домбеге ұқсастырып өлесіздер бе? Ақшасы қанша болды екен байкелер? Автомат коробка. 850. Ой, ол жерде немесі жоқ бұл түркігі? Стойкасы. Охо. Наркоеттай ғана бар екен да? Қызық мен ол жерде стойкасы болса керек деп ойладым, білем? Жоқ екен.
Kia Rio мына ушундай. Акчасын канча дедиңиз? 850 миң. Ким тартыштар жакшы элеби, тоолорго да? Жакшы эле кетөбү? Көрдүңүздөр, а? Малибүмү? Дейт го. Малибү экен, дейт го. Ассалам алейкум. Тастар. Турбо экен. Кыймылдап түсүнгөлөм 2. Баасын сүйлөшөбүз дейт 2022 экен жылы. Акчасы канча болот бакем? 17 миң кем. 17 миңби? Охо, 17 миң доллар дейт. Караңыздар. 1000 километр жүзгөн. 7 миң? 7 миң элеби? Аз экен кыйла. Точно Малибу экен атына. О. Чакырым аз экен мындай. Булар кыйла жол көрө элек турбайбы? Эме болуп тур да. Кеми бар ага? Кеми бар? Кем бар, жакшы кылып түшүп берет, жакшы келет. Кыргыз милдетте басыңызды жакшы кылып түшүп берет экен. Чалып байланышып бериңиздер. Анын эле дагы бир күрүз коюн. Ийгилик ага. Акчасы канча экен мунун? Саната. 12,5 kuruş. 12,5 kuruş. Kançaga бересиз ага? 13'кө берет экен. Саната ham сонмасына. Билгендергечи. Монитор бар, автомат коробка, орындуктар жылытуу системалар бар. Монитор неме? Мультируль да бар. Анан кара булгардан экен. Кыскасы ушундай. Toyota Corolla'ны тарткыла дейт. Toyota Corolla. Заводской краска дейт. Акчасы канча агам? 550 тота. 2003 экен. 550. 500 канча? 50 га? 550. Канчага бересиз аны? Yazma tuş беребиз да. 500 бе? 500 экен. Кондиционери бар экен. Сүйлөшөсүздөр агаларыбызны. Жогору карай жүрөлчү, жогору карай. Opel Astra kança oldu bir? 350 bin. 350 bin ekan. 2003. Spark'ta kırgızıp koyuncu. Spark kança oldu bir akçası? Tuğanlar. Kança deyapsa kes? 650 mi aka? 650 bin. 2019 ekan. Göreli yaptım. O da tükendi şey demedin mi? Spark be. Spark. Akçası kança oldu? Akçası? Akçası 680 bin kam var. 680 bin deydi. Kim var ekan? Premier. Gördüğünüzleri. Qarab ko'rsangizdер bo'ladi. Bu yoqda Rio var ekan, hozir o'tib tartib beraman. O'tganda Kia Rio tartib berdi deb so'randi. Ammo unda da bor ekan. Akçası qancha ekan bunun? Paul Otav. Akçası qancha ekan bu? Qancha berdingiz aka? Tez jariya. Berekesin bersin. Bular kelip tartqanda ele cho'chib ketadi. Tartib berib turgan.